Rai boykot sa ke Iran hakasngi ka FIFA World Cup draw kata hakasantrik menta obnai Desember ka ban salong ha Washington DC hakari Amerika. Kat kumbi khubor laong bahadin ba Presiden jonggeri Amerika Donald Trump ula perking bha ban ai visa yagi khat artli kiri hagane ke World Cup arhajar arpunriu. Bat sautli kiri kiba kentup ya ke Haiti bat ke Iran Presiden Donald Trump ai visa setia yagi pajba panlej pej World Cup sya Amerika. Wadla ke Iran kalayu rung sya ke World Cup arhajar arpunriu. Nang ta Donald Trump sim ai visa ya baro kinong kitkam jong ke Iran Football Federation haka batang sangut kinong kitkam ke Iran haka football kila banyo rung sya Iran haka FIFA World Cup draw haka santrik mentau benai Desember kata kentup ru ya ukuj. Haka bakari Amerika bat ke Iran kam don jingade jingmut lakumba sapus nem mensua hadu menta kam tam lelei haki kam san pertei badikam le thama kum taru ke Iran kalarai ban boykot ya ka FIFA World Cup draw ha ka bakan omlej banasim benta ha ka ne kasngi baka FIFA kan sapia yagi group stage na ka benda ka World Cup arajar punriu bat sap artli kiri kinya don bentalang ban mikmat na ka benda kari ke jongki na ki sap artli kiri ki bala yorung sya ka World Cup arajar punriu ka FIFA World Cup draw kan sedang kapor kat arbje janmit kat kum kapor jongkari Amerika kata kemut kan sadai hadu ka step Drew Tarik hakapor jongkari India bat hakane kan Drew Tarik ngin sayui yagi tim kiri haki grup kiba per ka World Cup arajar punriu bat no kenya kendu haka grup ayu kidon bat kamtam ngin sayui lakan don em kata group of death kitim kiba satarba kiba donlang haka juga grup kata kum ke Argentina, Portugal, France, Spain, England bat kiwe kitim kiba klanba bat kawai kari kaba sya khang yagi pajba malit pej football sya Amerika hakane ke World Cup arajar punriu ka deiru ka Haiti te perlok tongin saya up hakane ke sisajany ka Drew Tarik bangin sai yagi grup haka World Cup arajar punriu hadin baka FIFA kladepan pia ya baro kisapu prateli kitim kadbah Drew teli kitim gempat jorung hakane ke World Cup arajar punriu Henry kejakan nakam ta ke jongkiru kan sadon hakane ke grup kublai shibun